Ben mail poulosi hag eskipai, neuze prezu ar vugale, prezariam antiz diouve, fan bon. A bremañ, peus ur pez melstrolad. Neuze pet a zo enol a vo embanet. Ver a neue, bekret? C'hwer a neue. Ja. Hag etouez a neue ar gelen nerez. Ze Ja. zo fentus, pe gaveke gwelet bende, pe velom a reiaouan ko skriva, pe ar gelen erion, me asam e un dra neve. Hag gret peze a ratos, pe pegur oa poaron da skriva un dra nenak, pe veut dire a memeus poela den evito. Dre ma oe o doe divizet skrivang, ba meus sonjet ti ret an goverive. Neuze dre ma oe laborastrol. Ja. Neuze pepani dibarbet oe ve un tem a strol gete. Pepani goudese ne skriven d'an evel, a meus sonjet dre mimant ti laborat, mon ran de laboradive. Ah ya. Hag a peus diskouezet deo, a peus plus grit. Ba war. Ah ya. Hag Non, je bet amzer ben a fin de len tout... Ar pez oa skrivek gant ar rea. A zo ken dre internet, kas dre bostel da bepain, a pez o bet skrivek gant ar rea. Rio ankse de len an Gwere. tcheur o A Facebook, fostel. Facebook, ur PDF, postel ar Facebook. Non, tu tout Ar gelen eurez ne ya ket ar Facebook. Jou, mais pas au Facebook de. Ah, si. Neuze un tem ar mour, di babet gante, pe nous a bep seurt zo bet, dan evelou ber, ir, a zo ken romanchou, pagi, Ja. pe gwer gant milio a pe nous... Tanzor Firewall, aze on eus danvez romanchou Ja. davat, gant labour serius kenan. Da la rede peus danvez skrivan urien, a kouskoude pa lavarez peus roervet klas skolajidi l'IVCP a fait diez, pe nous erez stroubinel erez out. Ah non, meur scourges. Ah, c'était. Todo scourges a rede. Non, mais tant matin, per remarque analyse pave gren labo skrivang, ba i penchetan e diez hag a vuzul pave skrivet une euriad bebzun. Tant matin mit tan tra. A boeta res o iginde o rei nous on ket filmou, lariou, skedenou, mogenou, pe nous res. Non, d'un allié me labo peut l'accander de skrivang, me labo a zo sevel goulenev. Evit de gout d'honneur, peta un istor, piu un du denou, petra rapetra, piu rapetra, pe nous... Ne respond en chut. Neuze, ma kavant du respond emad, ma de gavant respond bet, andra se signifiez ur guden par skrid. A goulen peus egante o bord sort pitch un diveraden de son histoire a repromans Sort synopsis, en une bet, en une déclinen benak. A recommence da skriva davat. Tu a goudese, perm ce kinige de et Frédéric Intan dit wa ben personneller au antudenel. Avec ma gouille gete ben peut sort emzar o deve reve au faire son heller. Neuze vi prez ar yaouankiz bevo vid ar yaouanka ar ervet pemvet pevare historio Firewall a milio, da la rede historio tanzor, ur sort kist a zo ben a fin. Unan e vezonet a galz gant Harry Potter, pe bugaledi, o klask ben a fin o idan tele, sag ar gerent. Gant ur plar e deus lennet Harry Potter pendalen, mui Tolkien, mui, neuze aze izo bet bouetet dija gant an historiose, a gant milio e en afer un tammik meur a fin a zo, hag ben a fin un istor kentor nantvet kanvet, bet a bigi, pe a marteau. Avant l'erion, Hag ar evrasa aze o do historiou ber d'alen d'an evelou, a daini a zo kri un tamm morganezet, neuze petra poaron lavaret a... Oh, kri, net chut, Enfin, ar fent a zo, sort drog fent, une dan a ben a fin net chut de rus barivue, quoi, gav diez, hag eus bet penaos dibitamente, quoi. Mais sort fin net chut kri tambet. Dir ortoz. Enfin, dir ortoz hag ortoz ed an tamm, an daouz an eus, quoi. Amant e a chuera ar moussoir. Ya.